Perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje gukoresha imbaraga z'umurengera ku gihugu cya Ukraine abikora nk'uwihorera. Ni nyuma y'uko igihugu cya Ukraine cyamurasheho misile ziremereye cyane. Putin rero yatangaje ko ashobora kwifashisha misile za Oreshnik mu kurasa muri Ukraine. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko igisirikare cye kiri kugena aho gishobora kugaba ibitero muri Ukraine hifashishijwe misile ziremereye cyane. Izi misile rero zishobora kurasa mu ntera ndende zizwi nka Oreshnik. Ibingibi akaba yabitangaje ari Astana muri Kazakhstan mu nama yahuriyemo n'abayobozi b'ibihugu bigize umuryango wiga ku bijyanye n'umutekano Collective Security Treaty Organization. Putin yavuze ko ibitero bishobora kwibasira ibigo bikomeye birimo ibya gisirikare, inganda n'ibikorerwa hariya muri Ukraine ndetse n'ibikorwa remezo bifite agaciro muri kiriya gihugu cya Ukraine. Vladimir Putin yavuze ko bizakorwa hagamije kwihimura ku bitero Ukraine iheruka kugaba igerageza kwibasira ibikorwa remezo bifatiye runini igihugu cy'Uburusiya. Vladimir Putin yashimangiye ko misile za Oreshnik zatangiye gukoreshwa bwa mbere mu cyumweru gishize nk'igisubizo ku cyemezo ibihugu byo mu burengerazuba byafashe cyo kwemerera Ukraine gukoresha intwaro ziremereye, aho yavuze ko byatumye ibihugu bigize NATO bibarwa nk'ibiri mu buryo butaziguye muri iyi ntambara. Ibintu biri gutera ubwoba abantu benshi bavuga ko intambara ya gatatu y'isi yose ishobora kuba nayo irimo kuba, abantu bakaba batabizi. Vladimir Putin yavuze ko misile za Oreshnik zihari ku bwinshi, ko hanatangiye ibikorwa byo gutunganya nyinshi zishoboka. Uretse kugendera ku muvuduko cyangwa se ku birometero biri hejuru cyane, iki ngiki rero kino gisasu cyangwa se iyi misile igendera ku kilometero ibihumbi 12 ku gihe cy'isa. Igisasu cya Oreshnik gishobora kuraswa mu ntera iri hagati y'ibirometero 1000 ndetse n'ibihumbi 3. Kugendera ku muvuduko udasanzwe bituma bigorana kuba icyo gisasu cyasenywa n'ubundi bwirinzi busanzwe bukoreshwa mu gihe cyaba kirashwe ahantu runaka. Ni mu gihe rero kuri ubu ngubu hari ikoranabuhanga ryo guhagarikira ibisasu mu kirere, bikaba ari ibigenda bikoreshwa n'ibihugu birimo nk'Ubushinwa. Mu ijoro rero ryakeye Uburusiya bwarashe ibisasu 90 n'ibitero bya drone 100 ku ngabo za Ukraine. Putin yavuze ko ibisasu bya Oreshnik ari byo bishobora kuza gukurikiraho kuza gukoreshwa kuri iki gihugu cya Ukraine. Abanya-Ukraine rero 16% nibo batora Perezida Zelensky mu gihe haba amatora y'umukuru w'igihugu. Ikusanyabitekerezo ryateguwe n'umuryango uharanira imibare y'abatuye muri Ukraine CAU, Sociological Association of Ukraine, byagaragaje ko mu gihe haba amatora y'umukuru w'igihugu, Perezida Volodymyr Zelensky yatorwa n'abatarenze 16%. Iri kusanyamakuru ryabaye kuva tariki 15 kugeza ku ya 21 Ugushyingo 2024. CAU yavuganye n'abanya-Ukraine 200,000 ku murongo wa telefone ibifashijwemo n'ikigo cy'Abanyamerika gitanga ubufasha mu bya politike APS, American Political Service, kugira ngo imenye abo bifuza gutora. Abaturage 27% mu babajijwe bagaragaje ko mu gihe amatora yaba batora ambasaderi wa Ukraine mu Bwongereza wanabaye umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu kuva mu mwaka 2021 muri Nyakanga kugeza muri Gashyantare 2024. Akaba yitwa Jennifer Zolhan. 7% muri aba baturage bagaragaje ko batora Petro Poroshenko watsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu muri 2019. Abandi 3% bemeza ko batora umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa gisirikare cya Ukraine Kirill Budanov.
CAU yatangaje ko 15% mu bo yavuganye nabo basubije ko batazi uwo batora, abandi 10% basubiza ko amatora y'umukuru w'igihugu aramutse abaye batayitabira. Perezida Zelensky yatangiye kuyobora Ukraine kuva muri 2019, manda ye ya mbere yarangiye muri Gicurasi 2024, afata icyemezo cyo gusubika amatora bitewe n'intambara Uburusiya bwashoje kuri iki gihugu cyabo cya Ukraine, intambara igiye kumara hafi imyaka 2 ko yatangiye muri Gashyantare 2022. Uyu mukuru w'igihugu yafashe icyemezo cyo kwimurira amatora muri Gashyantare 2025. Urwego rw'Uburusiya rushinzwe ubutasi bwo hanze rwo ruvuga ko amakuru rufite ari uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka umusimbuza undi muyobozi ushoboye mu mwaka utaha, mu gihe uyu nguyu Perezida Volodymyr Zelensky bavuga ko adashoboye. Abaturage rero hari abavuze ko ngo batazi uwo batora, ko nta mahitamo bafite. Reka ngushimire cyane kuba wakomeje kudutega amatwi, ariko nkubwira ko Amerika yasabye Ukraine kugabanya imyaka abantu basabwa ngo binjire mu gisirikare. Naho ibihano byafatiwe Uburusiya bitangiye kujegeza ubukungu bw'iki gihugu nubwo gikomeje kwihagararaho. Ibi ngibi ni ibyo nawe wamenya nk'umuntu nyine ugomba kumenya aho isi igeze. Ibindi bikomeje kugenda bitera benshi ubwoba, aho bibaza niba igihugu cy'Uburusiya intambara imaze imyaka 2 byibura ibintu bikaba byarahindutse ku buryo nawe ugenda ubibona. Ngira ngo nk'ibiciro by'ibiribwa, ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byagiye bizamuka ku rwego ruteye ubwoba cyane, ariko Uburusiya bukomeza kwihagararaho buvuga ko ibi ngibi ntacyo byahungabanyije ku bukungu bwabwo, ariko siko bimeze dore ko byatangiye kubakoramo. Ibintu rero bigiye guhindura isura, aho Vladimir Putin agiye gukoresha ibisasu karahabutaka yihimura kuri Ukraine. Ni nyuma y'aho Ukraine nayo yamukubise imyoto, imukubita imiriro, maze ubundi aravuga ati reka nze nanjye nkore iyo bwabaga mbihimureho dore aho mwahereye. Reka ngushimire cyane rero ko wakomeje kubana natwe. Nugejeje kuri uyu munota dukurikiranye video zacu, ndakwibutsa gukora subscribe, wahisemo neza kandi ni iby'agaciro cyane ko warahisemo kujya wumvira amakuru agezweho kuri YouTube channel yacu, n'umurongo ukugezaho amakuru meza kandi yizewe. Niba atari ubwa mbere ukwiye kuguma ahangaha ugakanda ku nzogera, maze ugakora ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo ujye ukomeza kugenda umenya amakuru agezweho. Amahoro y'Imana rero ndayakwifurije, ndahamya nashidikanya ko uri umukunzi w'ibikorwa byacu. Shalom shalom.